ubuzima burabika, isi irabika, ndetse ubu buzima twambaye twese rimwe tuzabuvamo tujya ahacecekerwa. Inkuru yakwiye hose ni inkuru y'incamugongo y'uko inkingi ya mwamba mu burasirazuba bwa Kongo mu ntambara ihanganishije M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wiringoma yitabye Imana. Reka tuganire gato ku buzima bwa Wiringoma, turebere hamwe ibyamuranze n'icyo tuzamwibukiraho. Iki ni ikiganiro isesengura amateka, nge nitwa Ishimwe Rodrigue, nguhaye ikaze kandi wagize neza aho wakoze subscribe ku muyoboro wa Kora TV Show. Uri umumenyi mu bamenyi, ntuzigera na rimwe ubura ibiganiro byuje ubucurabwenge n'ubusesenguzi. Reka twinjire gato mu buzima bwa Wiringoma mbere yo kugera ku nkuru y'urupfu rwe. Lieutenant Colonel Wiringoma wari ijwi rikomeye rya M23, dore inzira y'ubuzima bwe n'urugendo rwe mu bya gisirikare. Lieutenant Colonel Wiringoma ni umwe mu bantu bazwi cyane mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikari yari umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikari. Lieutenant Colonel Wiringoma yavukiye Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda mu mwaka w'1974. Yavukiye mu muryango w'abana barindwi, akaba yari umwana wa gatatu. Se yari umukozi wa leta, naho nyina yari umubyeyi wita ku rugo. Ubuzima bwe bwahindutse cyane mu mwaka w'1986 ubwo se yapfaga. Muri icyo gihe Wiringoma wari ufite imyaka 12, yajyanywe n'umwe mu bo mu muryango wabo wari utuye Kiwanja ho muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wiringoma yize amashuri abanza mu kigo cya Camp Ebaya Imbanza Ngungu, aho yakundaga kwitwa Pop mu bandi banyeshuri biganaga. Nyuma yaho yakomereje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'imibereho rusange social, ndetse akomereza mu mashuri makuru muri ASP Mbanza Ngungu aho yigaga amateka. Nyuma yo kurangiza amashuri yabaye umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi geography, ariko ubushuti yari afitanye n'abasirikari bamwe baje gushinga umutwe wa M23 bwatumye azamuka mu buryo butandukanye mu bya gisirikari. Dore inzira ye muri M23. Wiringoma yinjiye mu gisirikari umwaka w'2012 ubwo umutwe wa M23 wari umaze kuvuka. Yari umusirikari wa Sultan Makenga, umwe mu bayobozi bakomeye uyu mutwe wigeze kugira. Mu bihe bya mbere yagaragaye cyane nk'umwe mu barwanyi bafite imyitozo idasanzwe, bikaba byaratewe n'uko yari afite ubumenyi mu mateka n'igisirikari. Uko iminsi yagiye ishira yazamuwe mu ntera kugeza ubwo yagizwe umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Dore ibyerekeye izamurwa rye mu ntera. Mu ntangiriro z'umwaka w'2024 Wiringoma yazamuye ku ipeti rya Lieutenant Colonel, ndetse ahabwa inshingano zikomeye zo gukomeza guhangana n'igitutu cy'igisirikare cya leta ya RDC FARDC, ndetse n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika bari mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23. Uyu mwanya watumye agaragara cyane mu itangazamakuru, atangaza amakuru ku bikorwa bya M23, agaragaza ko uyu mutwe uri guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Amahanga yamufatiye ibihano bitandukanye. Nyuma y'uko azamuwe mu ntera, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamufatiye ibihano. Ibi byatewe n'uko yashinzwe kugira uruhare mu bikorwa by'ihohotera n'ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa RDC. Ibihano yafatiwe byari bifite ingaruka zikomeye, harimo guhagarika umutungo we wose waba uri ku butaka bw'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi, ndetse no gukumirwa mu ngendo mpuzamahanga. Mu buzima bwe bwite ku bijyanye no kuba umupapa, Wiringoma ni umugabo ufite umugore n'abana 4. Kubera inshingano ze mu gisirikari, ubuzima bwe bwite ntibwamenyekanye cyane mu itangazamakuru, ariko azwiho gukunda umuryango we no kugira uruhare rufatika mu burere bw'abana be. Reka twinjire mu nkuru nyamukuru y'urupfu rwe. Amakuru aturuka ahantu hizewe avuga ko umuvugizi w'igisirikare AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yishwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku wa 2 tariki ya 24 Gashyantare 2026. Aya makuru yatangiye gukwirakwira nyuma y'amasaha make umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka atangaje ku rubuga rwe rwa X ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kurenga ku masezerano y'agahenge bukongera gutangiza intambara yeruye ku mirongo yose y'urugamba. Kanyuka yavuze ko kuri uwo wa 2 isaa moya za mu gitondo ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye ibitero bikomeye kandi byateguye ku bice bituwe cyane birimo Kitendebwa, Kishehe na Kidiveri mu karere ka Karehe. Yagize ati:
Ibi bitero by'ubugizi bwa nabi bikomeje no muri iki gihe bigaragaza ku mugaragaro umugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa wo gukwirakwiza ubwoba, akajagari n'urupfu mu baturage. Mu butumwa yari yanditse mbere ku rukuta rwa X, Kanyuka yavuze ko kuva saa 8:43 z'ijoro drone z'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zatangiye kurasa mu buryo budatoranya umujyi wa Rubaya, zikwirakwiza ubwoba no kwica abasivile b'inzirakarengane. Yavuze ko iki gikorwa cy'ubunyamaswa kigize icyaha cyibasira inyokomuntu ndetse n'icyaha cy'intambara. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma nta tangazo rirasohoka riruhamya rivuye muri Alliance Fleuve Congo M23, nubwo inkuru yabaye ikimenywa na bose igakwira mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, ariko nta tangazo nyamukuru rirasohoka rivuye muri Alliance Fleuve Congo. Ese Lieutenant Colonel Wiringoma nicyo uzamwibukiraho? Ni ikihe cyose nyamukuru ubona kigiye gusigara muri M23 nyuma y'urupfu rw'uyu muri Lieutenant Colonel? Urugamba ruraza kugira ikihe gihombo mu gihe atarabarimo? Duhurire muri comment uduha ibitekerezo, unatubwira icyo wumva twagukorera. Mukomeze musangize izi nkuru zigere ku bantu bose, twese tuba bamenyi kuri uyu murongo wo kumenya. Kora TV Show niho hantu nyamukuru ukwiye gusanga amakuru y'ibigezweho, haba mu busesenguzi ndetse n'izindi nkuru zitandukanye. Nge nitwa Ishimwe Rodrigue, wagize neza aho twabanye kuva ku ntangiro kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ndabashimiye.